nongialam ka seng United Democratic Party UDP Umsning Circle hakalai pho tarik Naiweing haka jingïalang paidbah kila pynbna ya ka kyrteng jong Bah Eddie G Kharbani kumbu kyrtong uban aireng hak Election MDC na Umsning konstituwensi na ka seng UDP. Rangbah kiba kyrshan ya kani karai ki kynthup ya Bah Sunshine Makri, Bah Rocky Kylla Vice President, Bah Sylliang Acting Secretary, Bah kiwei ki riew rangbah. Ngalak itu ba paidbah jumpa Umsning kursi kinang yesnya kinang it ke parti UDP jini kata kali gua snap tam haba ngai sedikit ngalak bagi pelok projor mereka kiba dan parti UDP hindi kibi ro kita kita kecil ke parti jini di kindia ngaspa berkerja hang parti organisation gejumi haba hati di election ada ke MP Election MDC kapan sawan bro, kita lihat kibru kibarung kami, pynbna berkang kita. Kadang kaman subha juki, yelo makin cip, yelo makin tay. Jadi bangun dong, habang review, haka meeting juki, hati bangilong office Bah Eddie nilap ba nambun higino kyrshan kita ini parti. Kaptam kaya baca benda, PUI, apa Umsning konstitusi, kabun katudung kenam, Bah Eddie berkasih lima. Politik sampai berkeduk tinggi dulu, jadi perlu berjuang pikir kamha, kaya baca kami kan, likely konstitusi, kamtam apa ke Umsning konstitusi ke sini. Hari ini kita bawa ngai bah apa kata ini, kibai parti UDP. Dia nak kenal banyak kalian jumpa parti UDP, ngilalek kloi, ya kam, ya kam pembimbing ke parti, bagi yo kredit berpura. Napo ka Umsning konstitusi te kembali akhir di barki mene di aspirant candidate parti official menjadi aspirant hadir ke jinga petskam ila long dari official candidate te napo ka district ro ila tip dia kata bana posti ro ila don ke tip ke ka baca po Umsning konstitusi ke jumi te napo siya kata ka jinga benar kan long hadir sampai minta kalau orang tu mengkuatkan jadi kalau baka parti UDP jungi kalau apa bas state ke jungi PBT menjadi second single largest party ke parti belum paan ke jimpun ki MLA kalau siapa sekolah nanti tak tahu apa disi konsil tu apa kata generals midon ki MDC apa khasiat su midon ki MDC jadi kalau sekolah ban nambun ki MDC badan syakui ka parti kiwan Syakah parti juni kamtam ki ex-MDC kumpa PE hati po mawati iba James Sylliang ibadai kyrtong simat hati po hajar katsaw ng bakla ilawan ko syakah parti juni kat no ka jingïalang lagi di nomor syakah parti UDP apo nompo konstitusi nimla aman di berman bagam kakenti mengetahui inang ne himi bagi Kharbani ba injob iba balje tinggi pai syatish po umroy tidak lagi semua kibakwa ban aireng ini. Henry, abang UI mentai kinongkit kam kiba Shillong kiba yapoi akan ikasni soyo mensim lang mengi kinongkit kam jong ke parti UDP. So ai burom sikat ni naru kilong kimi kilong pa isama. Ai poi bakerke ni khot kan ni piada. Kan ni PI yang kata jingsong kejumpi, yang kejingno kejumpi, yang ke parti UDP. Ke parti UDP gumangi keren, kapdesu ke parti keba mene, kebatang sipor, ndek lari ke parti Meghalaya, yung mawe rupa arun riew senam kenhi. Dia kata gadau yung bakade ke parti kebatang nongrem. Wala sipon kijingben kijingho yang ke parti UDP Henry ke parti UDP kadang yang scam aduk ini kisni kiba menta nyilum bisyare kiwei kiba PUI hakini kisni kiba menta ki parti kiba temai tangha ki kengkiat sni lami ki kenrum kenram de kita gadau ino balengin so pelai ke parti UDP ke pelayat kan ne phosnem piong se iklam ne se kata ke parti UDP Lada ke parti UDP, kami ingin kenal ayo ujung syariah ke parti UDP, kebalayaan kan Islam, lah presiden telah pun kita, iba kibriu lagi, labun kita,
kiba riew kelayo berkentho henry kasyong hak parti gen UDP kepada yang rasong kepada yang scam klub kelano hak ini kisni kiba menta keban semua ie golong ba ngara so hon sya ba kali kasni ya ke jingdon ke jongpi ke jingwan ke jongpi ban snap ya kata ke parti UDP yang Umsning Circle ban pynbna yang berto ngai scam layo so syatman ya ke ke parti ke komiti ke pynbna bat kala event yang apunta ubani naga UDP kumu kyrtong Mdc MDC henry ngamtit ngasukwa bangan kili to event mo bangan long punta nongialam nongialam jong ka UDP kumu MDC habani Sylliang kepada event mo lalu event ka waktu yang akti bagi event bapin kyrshan ya mapale no punta lada mapi pimia kyrshan long leno banhalah ni kani ke parti kani ga jingkhot ko jungi menta kamde ke bangi khot da ka bang bangi nai baisni ngi khot ya di nokit kam towan banyawan da kani ban pensingan ban pensit ya ke parti UDP pinang ko je ke jingpet pinang don ke jingsania da ke parti UDP de kita kadau abang ngapet kat ni ngahon ke mesim bangan Peit dang don plan ki bagi sisia ya